دەست پێکرد خێراتناوەتکردن ئەم ژی وەک مامۆستای شنگالی ناوێ مێ غانم نها ناوبەرێ من ناوبەرێ دەنا ئەف 6 ڕۆژ 7 ڕۆژمان دەست پەروەردەی کردە ئەوجی سەر ئاساسێکی کۆ مامۆستا خۆ پێش دەبنێ نێزیگا مەهاکێ چ عالیە فکری چ عالیە مثلا منهجدا ئەم خۆ پێش دەبنێ و دەرسێت خوا بیتر مثلا قاویتر بکەنش بەردا زارۆکرد ملەت مثلا زارۆکرد بێ جواکێ ئەم پێش دەبنێتێ و بیتر کاربن خۆخورد بکەن ینی نێزیگا مەهاکێ پەروەردامە وێ دەوام کە سەروی ئاساسی ئەم ژی سیح مامۆستا هاتینە vê perwerdeyê de ji ber dem karibin bîtir xwe pêş de bindê û mesela man çi kitabên me menhec de û çi aliyê fikrî jî de ji ber nêv civakê dem karibin bîtir dersê xwe pêş de bindin mesela bîtir hêzekê bine wan zaro ev perwerde ser esasê dîtina mesela menhecê êşingalê مامۆستا خۆ فێر بکن سەروی منهەجی و هەنێکی سەر ڤەژە ئەو ژی فکری ji ber مامۆستا پێزانینە خۆ بیتر چێ بکن و ev perwerde wê mehekê vekêşe bîstî maheş dest pê kiriye wê mehekê vekêşe perwerde û saet heştê sibehê dest pê dike heta 11 nêva rojê navbera wê jî saet û nîveke navber û dora dîsa dest pê dike heta saet 3 nîv herê bes mamosta niha vê perwerdeyê bin ji ber vî mesela menhece mesela eger nikarin derbas bibin gêr mamosta a şemal û serdeştê xanesorên perwerda xwe dibînin heta şingal jî ew jî şingal perwerda xwe niha dibînin ew jî weke me